talkatulo Samoa Entertainment TV nei po itula ai usimaya fa fonga ka apupunga ona tamua. O whanonoanga o le whonga whetalai o le Parlemene Samoa o le sunga pāli ili o te umaspau. O ia whalawa i tele mai e ala i le pepa o whamtalanga mai lona ofisa i le ason nafi. O ia tua i aini la whonga le taitai o le itua ngai le HRPP tu le epasa i le malia le ngaoi. Sau no pali e ala i le pepa o whamtalanga mai lona ofisa o tua i atu i la epa le whatinonga o lana ngā luenga. E ala le whaonga ina o pepa o whamtalanga whalawa i tele po press releases. O nā whasala ngā tui la epa e peon sau no pali e ua tua i se se ai le whatinonga o pepa o whamtalanga mai le ofisa o le whonga whetala i whatasim whasala launga ua tau mama ina ai le mamalo na fua. Taltonu le whonga whetala i u tātou soifua i nei le vai tau e te tau lava ona whaonga a wala talawhia ngai e whaalao ilo ai ma tā upo mo le sila fia lau tele. Mai o le saolotonga fo i leo le whonga whetala i whaalao ilo ai ma tā upo e ala i le pepa o whamtalanga i awala ese o lo whaonga e le atunuu, tālua le aini no a tanga po ni tū la whono, e whaasa ai ona whaalao iloa le whonga whetala ni ma tā upo e ta tau ona sila fia e le atunuu. Sa no fo i pali e le a whaina lona tangata ai o le no fua o le whonga whetalai o se tōwhinga whaalwhawai e ta tau i whaipule o na whaalolngia. Inisi o tala Tuli loa mai whaamsinonga na nafio lo tau fia pea Samuelu su amalon faltua ya sivai kepi i lalo le vainga leo i tanu malala. Talu mafua anga i pe o le whaatali ai o le whaamsinonga whaitu malo. Le fionga talasa sa anga atoa i le taunu unga o le whaata whaapitoa o Samuelu mai whanmai. Ma le talo sanga leo. Se wha mai atu tāpenanga o lato molianga. Mo le taimine e pe on whailoa le whaamsino se la wono sulfitu molianga leo whaasanga ya Samuelu. Ai tolu sufa whaasanga ilon faltua. O le mta upule utula i whaatasi ai le toa whaa o molia. E leo le taupule pule man whaalumaluma. Ai o whaalavlave i ngā leo. O le toa whaa e au fiai man whaipule i afpule ai whaimata sua. Ma le teine a onga le universite a wawa Samoa Lise Marie Schmidt. Olo o la te ena malosi mo lianga leo. O toi tu wai le whaamsino, le fionga talasa sa anga atoa le avanoi leo. E whaamai atoa la tō mo lianga mtoi vala awai se taimi o le vai so fau. Stasiam ta uptoi Tuli loa mo le whaamsinonga o le a whaia e whaamasino whaatonu. Le whaamasinonga o le li o tala le leipaunga o Australia ma Samoa. Wa to fai nei le aso sutasi o le masina fonga mati. Ua tula iai le fionga le loia e unasa i unisa polu mo tala le lei. O le mta upulena mo lia whaatasi ai paunga maisi tamai to tolu le taupulpule ngai whao o le maliu. O le to tolu le nā Tuli ai nei o la to whasalanga le whatpuipui. E au fiai malele Paulo po King Fai Popo. Le mai fai oso sione mata wala i Leilua. E o mai nei, o lo te ena pea i tala lei mo lianga leo o lo ta ue lunga, pe tai. O le nata te e, o le a whonga ai whamsinonga i le aso sutasi o le maasina fau. Ua whatatia ese ai el whamsina o le whamsinonga whaitu malo lo au Donald Kerslek. Le mata upu whasanga leo ngā li po o mātua. O so o au, Vaa, ma Maylene Brown, mo se taimi. A o tau fiai mātua nei lalo le vainga leo. Ina ua la le usita ia tutu unga o le talo la ua itua, e pe o le tau fia ona toi whaia o ni ala whaasalalanga, i lunga o sota inga televavave po le Facebook. O mātua ia, na whaavai al por kalame la wilo i lunga o Facebook i Samoa e tū manu ai le tū longolongo. Pei tai, o ina ana whanau mai ai mo lianga i silia le lua se la ua leo. E so o tanga il whaalumaluma, whaasanga i tangata whai ngā ruenga i le ofisa o leo. O le tinale ia Maylene Brown Savea ai ma leo i le mtanga luenga i tausanga watua nai. O le tina tonu la fo i lea ia mo lia le Savea mkomsina langolango le mtanga luenga o leo. Le fia tausanga talua i o mai nei e le ila wina lava sa taunu unga o le nātangi. Pei tai. O whaasara launga ia mātua sa whaalu i lunga o la porkalame e tū manu a le tū longolongo. Sa so o tanga fo i sosuenga o whaia whaasanga il maliu lilo. O le tama ongo le Universite a Wawa Samoa. Mai ua whaonga ai e leo se lo ia mai tua e whina wina lea mata upu mō lātou. O nā whamomonga e le i o atu le whaamsino wā fuai whaatatia esel mata upu mō staimi. O le fionga palmia fia me Naomi mta afan saunua lo ia.
E tāpuni le fontanga whaaltausanga lo ia sili o le tātou tulangi le Blue Pacific Region. Le ana tali malo ai le mtanga alo ngā whamsinonga i le vai o sanei le whaltali malo le tau mea sina. Ia, te manatu mai ona pai o whanua, o pai lango pa ia o nei FFI, ia e le whonga o le tātou pō. O pa ia whalupe o Samoa o tautu, a o te rau. Ia, e tau lawa i no whatulau ia i le whanau te. Sei le roko o le atua, ua tātou nuina manuia. Le nei whonatanga o whaurunga o whaamasinonga o i Pasifika. Ia, tau whionga i Ministama, sui o le maro Samoa. Ia, whamaro le tau pati. Aftai whanau kupu mai. Ia, whionga so mai ni ko. Finally, I hope that you will all enjoy the rest of your time in Samoa. And I wish you all God's cover and safe travels when you return to your respective homes. And that we look forward to meeting again. Yeah, Tanielu sa matuleo, le hapon mai. At talal fiyali matuwama lufua. Yeah, fulau lang ngani matah. O me yafe se atua le ala. Yeah, e oso se atua basa. Le atala au. Manguia le fiesta. Soifua mai. O se whainga ia una ia ai le malo si anga o whaamsinonga le Pasifika. Ai o le awa no 4F2 ia i whaamsino. E le ngatel ngā ruenga ai o na lui tau mata i tu o na tulanga. E sa lau pulea i ana mata upulea nga i atu le lumanai. Ai o se awala 4F a ofi tuai ma me tu tia wha alei tulangi. Wha apea na tu maa ngai whanua. I tau on manga le fono, na mau fo isa taimi o le whaamsimsili a Samoa e wha mai moai usu fono i le la le lei. O vaenga o le atunu usa sāwhanga tu iai. O anga umalava nā, o le lango a Samoa i ngā ruenga whaamsinonga. Nā mana ia fo il saunga ngā le whionga le palamia. Le lango le Pacific Justice Sector Program. I le whaatupeina, ma le sosoani i le whaamoemoe. Ua tautofia i nei le kapeneta le whionga he seti sione va ai. E whaawaulo na tofinga CEO po le office sili. Ma le pule whaatonu. O le Samoa Life Assurance Corporation, le SLAC, mo le si tolu tau sanga. O le whionga he seti, wa sili e tolu sfulu tau sanga o ngalua i le malo, ma toi wha amao ni ai le kapeneta na nafilo na tofinga. O wha amawina o na wha ilonga mawa lunga i me tau tau situsi, pulenga o tupe, mai tu tau tamao ainga ma universite, le AUT New Zealand, ma le universite o Pasifika i Fiti, ma le universite a wao a Samoa, i papa i ngala. Ilona soifua ngalua i le malota mai le awhiva salau i vatasi, se e atuai le pulenga le soa vai le ono tausanga mulmuliane, mga lua i le luas fultolu tausanga, ma tofia i e whaima office sili o le Insurance Corporation, i le lua o, le o toe whaafua wailana no fua ingalona lua, i le whaalapo tonga mo le isitolu tausanga. Pe Samoa Entertainment TV mai e pia, tato toi whailua i le aswa tai au le alofa o le atua, soifua.